Miljenko, tebe gledam. A mene? Tebe gledam, Miljenko. Čekaj mene, ja bi se slikao. Odi. Dečki, molim vas lijepo. Ovo je sad. Ovo, samo ovaj smijeta malo. Još 5 minuta čekamo. Ovo je Kverkus Petrejan i Kverkus Hileg. I dobro lijepo, ja mislim da bi mogli početi, a? Idemo, dečki, idemo. Čuj, ova tvoja lampa mislim to malo pa... Štovane dame i gospodo, moji plemenitaši, dragi prijatelji. Čast mi je pozdraviti vas ispred plemenite općine Turopoljske. Večeras, kao što znate, okupili smo se povodom proslave Svete Lucije, zaštitnice Turopolja i izvornog lucijskog sprališća u plemenitoj općini Turopoljske. Kao što znamo, uloga i zadaća plemenite općine Turopoljske nije samo promicanje i očuvanje povijesnih vrednota i baštine, nego i promicanje i očuvanje kulturnih. Evo večeras imamo jedno kulturno događanje i drago mi je da večeras imamo izložbu slika, to jest portreta našeg slikara gospodina Vrača. Meni je veoma žao što gospodin Vrač večeras nije sa nama, ali mi je zadovoljstvo da mogu pozdraviti njegovu suprugu koja je večeras među nama. Ujedno bi se zahvalio autoru
ove izložbe gospodinu Vraću, što nam je ovim portretima omogućio ovo večerašnje događanje. Organizacije plemenite općine Turopoljske, koje će se održati nakon likovne kolonije, koja će se održati povodom Lucijskog spravišća u Kučevu. Evo, toliko o tome, a sad bi riječ prepustio gospodinu Muršiću, koji će nešto više reći o ovim dijelima test portretima. Hvala. Ja vas lijepo pozdravljam i kako je red da nekoliko lijepih riječi kažem o ovim slikama i našim slikama. Mi smo nedavno ovdje imali isto jednu takvu njihovu prvu izložbu u našem prostoru, to su bili mali peseki i mačkice, i onda sam rekao da je ta izložba bila vrlo vesela i da ono što je najosnovnije na njegovim slikama, to je jedna radost, jedna veselja. Kogod je došao pogledati te slike, morao se malo nasmiješiti i razveseliti koliko su te slike bile nekako duhovite, prpošne, i mislim da i povodom ovih slika možemo istu stvar konstatirati. Da nešto što zrači iz tih slika, to je jedno veselje, jedna radost i jedna šaljivost. On je sakupio zajedno sa našim isto tako agilnim prijateljem plemenite općine Turopoljske sa profesorom Skočevićem fotografije i nas koji se družimo ovdje i koji nešto pokušavamo, prenio je na filozofski rast na jedan nepretenciozan način, na način da to ne bude nekako bahato, nekako mišljeno i visoko, nego na jedan skroman, simpatičan i šaljiv način. Prikazao nas je kao družbu veselih i šaljivih, ali na svoj način i dobrih ljudi, i mislim da kod ovih slika zapravo prvo što bih volio da svi vidimo i da svi uočimo, a to je ta jedna šaljivost, jedna dobrota koja izbija iz slikarova rada i koja onda on prenosi i na naše liku. Stosi su ti portreti, šaljivi su, ali istovremeno i pokazuju jednu kvalitetu slikarskog rada, jedan osjećaj za boje. Vidimo da sam dugo godina bavio sa slikama i da ima i talenta i volju i znanja, i u tom smislu ovaj niz malih sličica, vrlo duhovitih, predstavlja jednu cjelinu koja je zgodna i koja je poticajna i za pogledati i za malo razmisliti. Svaki od likova, ako usporedimo sa onim našim psićima i mačkicama, sličan duh vlada, neko će se možda i naljutiti, ali kao peseki smo tu, sličan duh jednog veselja i šaljivosti izbija iz tih slika. Ja se nadam, naš Milenko je malo bolestan, imao je tegobu, ali se nadam da će biti snažan i da će nastaviti sa takvim radom. Nadam se da će nas opet iznenaditi kao što nas je sa prvom izložbom iznenadio, tako da se iznenadio i sa ovom izložbom. I ona izložba je bila nešto novo, u Velikoj Gorici jedinstveno, otkupio je dakle zanimljive motive, i ova je jedna dosta vedrini koji je unio te slike i da želimo da mu ta jedna vedrina pomogne da skupi snagu i da se opet među nas vrati i da se svi skupa veselimo. Par riječi o hrastu, kako sve hrastova imamo, on je to zadnjih 2 dana doktorirao, pa da mogu... Moram ja neke stvari reći ovdje, s obzirom da je ovo ipak naše velikogoričko područje. Ali moram odmah na samom početku rekao, prije nego što sam išao ovdje, dan sam moja zriki u zadatak da mi na brzinu nekoliko riječi napiše šta su to sve hrastovi. I onda na kraju bilo je kverkus. Oprostite, moram pogledat, znate, stavljam sve šalahter, običajno. Kverkus rubur, kverkus petraje i kverkus ilex. Ova prva dva rastu kod nas, to je hrast kitnjak i hrast lužnjak. A ovoj treći vam raste negdje po našim slavnim otocima od Raba pa sve dole prema Baru, Korčuli i tak dalje, dok ima naših otoka. Ali, ja moram reći da se ovaj naš
hrast kitnjak ili hrast petraje, ili bi bolje rekli, to su hrastovi koji se jako dobro švitaju. Jedna izuzetna podloga za maljanje, neću reći za slikanje, za ove naše divne portrete. I znate po čemu sam zaključio zbog čega je baš to od onih malo debljih grana. To da je bilo od pravog debla, mi pojedinci ne bi počeli pucati. Ali u svakom slučaju tanji komadić bolje se suši i bolje kao takovo stradava. Tak, na primjer, Miljenko je pukel, nije Miljenko. Ne znam, vidite, Lučić je pukel, pa onda Skočilić je pukel, čini mi se, i još neki tu. Ali to ne znači da ti ljudi ne budu vječni u ovom našem turopoljskom društvu. Ja kad sam pošao ovdje jučer, da sam malo bolje to pogledao, pa onda gledam. Jedan je zabrinut, jedan prodorno čovjek gleda, jedan ima krokodilski opasan stav. Jedan gleda splašeno, jedan gleda onak, na primjer Jožas gleda onak, nas gleda svi se onak zabrinuto, ne zna kaj bi rekao, kaj misli o nama. Naš Mikel ide ovak nekak, ne znam kaj si oni misli tog trenutka. Mislim, Miško nam je bio među tu boljima, on uvijek misli o svojim pajcekima. A naš župan, ko naš župan, je ipak onak, pogledajte ga, vesel, gleda u veselu turopoljsku budućnost. Da nas bude još jedno 20-ak napravili, da nas bude ponovno razveselili sa nekakvim ovakvim svojim divnim detaljima. Ja na kraju moram reći slava našem hrastu turopoljskom, ništa drugo nego koji je izdržao godine daća i nedaća i na kraju sad nas koji smo na ovim slikicima i nas bude izdržao sigurno neko najmanje 50 godina. Tako dugo dok se pojedina zločesta djeca ne budu potakala s ovim kotačima. Evo ga, ja imam samo toliko reći ovak malo. Gospodin Pođupan, toliko. A ja bih još samo dodal na ovo, ja se nadam, pošto nas tu ima većina koji smo plemenitaši, da bomo dočekali da se ove naše hrastove šume jednog dana vrate opet u našu zemljišnu zajednicu, jer osim, kako sam rekao na početku, uloga i zadaća plemenite općine nije samo očuvanje kulturne i povijesne baštine, tradicije i vrednota, nego kao što znate jedna od zadaća plemenite općine je i povrat imovine za koju se mi borimo. Pa stoga ja se nadam u bliskoj ili daljoj budućnosti da ćemo mi taj cilj i ostvariti i da će se te šume i ti hrastovi opet vratiti čiji su i bili. Evo, hvala. Ja bih vas molim da se pustite, slijedi jedan mali čupak i dobijete. Općini Turopolje, što su mom mužu omogućili da priredi ovdje tu izložbu, jer to je za njega veliko zadovoljstvo i zapravo život na neki način. I gospodinu Veljku, jer on je glavni inicijator, zapravo bio svega toga i da nije bilo Veljka, da nije bilo Slavka i gospodina Muršića, ove izložbe vjerojatno ne bi ni bilo. Ja vam se svima lijepo zahvaljujem i kažem, to je za mog muža velika radost i zapravo to mu je jedan dio za ozdravljenje i stimulans da radi i dalje. I ja vjerujem da neće na tom stati. Hvala. Slobodno se spomenu. Baremo Milenko nekaj da pričam, kako smo lijepo došli, ali to je dobro da je malo nam je bilo bez Milenka da večeras njega nema ovdje među nama, bilo bi nam prigodnije i malo više bi čula ovdje da je njegov vrać došel, jer imamo kao njegov djelo, a mi mu se radujemo da je on ovako dobro napravil i da nam se sviđa nama svima i da su svi raspoloženi. Evo, ja bih samo rekao to, ja sam uvjeren da bude Milenko bio na sljedeće izložbe i da bude još napravila ovakvih
lijepi i dobri. Još bi nešto htio ipak reći, jer bila je jedna želja Miljenka Vraća da napravi, kako on to zove, turopolsku japu, ali malo na debljem komodu, a to je gospodina Šukera. Ali eto, takva bolest ga je sprečila, a inače i on bi bil večeras među nama, samo Miljenko nismo uspjeli jer ga je ta bolest sprečila i udaljila ga od nas, tako da je morao čak otiti i na oporavak. Hoćeš reći da nisam debelo prazno naši? Ne, raz bi se bil našel, ali je bila bolest, ona ga je sprečila, a inače već smo mi imali komod lijepi na kojem bi bil naš japa ipak rasnila. Vojvoda. Ja sam iznala neka tvoja pesma. Dobro, nije još. Ovo je ozbiljno. A ne znam zbog te nekad je. Thank you.
Kako slikat? Ma joj. Nemoj to da se ne upoznaš.
Kaj je sodora? Bolje da se. Čekaj, još to malo. Ali vesele sam glave, gledal je na panju. Polične ope i stupa na kopajnu. Viken je zaštrufal, ni opradal Franju, Mika Merovačić bespotal na panju. Nismo mi na trupcu, visimo na grane, udrili smo izravno redko ko sa strane. Izložba je v Turu, od Miljenka vraća, tu nas najvek želja vuče, tu se svaki vraća. Miljenko nas je uvrijedil, s pesmi nas je usporedil, da smo lijepi nasmijani, smajlamo se smorijani. Svaki je kak mali micek, pak na šanku iše cicek. Međimurec i nas gnjavi, Šteficu je res pozdravi. Želja mu je bila da bi Mimi čije prirod pozdravio. Da mu slike trgnu ruke i od kraste i jabuke. I na kraju imam želju veliku da zahvalim gospodinu Veliku.